Pemirsa sesolahan Utsawa Paradagong Kebiar anak-anak Duta Kabupaten Gianyar, Miwah Kabupaten Buleleng, dahat ngelangunin manah penonton ring panggung terbuka Arda Chandra Art Center Denpasar. Kabupaten Gianyar, sane keanggenin sekegong Praja Hita Suara di sebelah Batu, Kecamatan Belah Batu, Radis Kabupaten Buleleng keanggenin Sanggar Seni Santi Budaya, Banjar Tegalantang, Kelurahan Liligundi, Kecamatan Buleleng. Ring sejeroning pesta kesenian Bali, setatu nyuguang Utsawa utawi Paradagong Kebiar anak-anak, sani dahat ngadautin manah turmaning uratian kramani. Duta Kabupaten Gianyar sani keangganin sekegong Praja Hita Suara di sebelah Batu, Kecamatan Belah Batu, mesola ring sisi kaje panggung, Raris Duta Kabupaten Buleleng inggi punika Sanggar Seni Santi Budaya, Banjar Tegalantang, Kelurahan Liligundi, Kecamatan Buleleng, megena ring sisi kerot panggung. Maka kali seke inucap masalah megantian sani kekawitan saking Kabupaten Gianyar sani nyuguhang tabu kreasi anyar memudu daraminadi. Tabu kreasi inucap nyeritayang inik energi gumi ring sejeroning kauripan reriptam putu widatama. Selanturnya nih kesolang tari cendrawasi ring pemargin Paradagong Kebiar anak-anak sani state kejantosang inggi punika dolanan anak. Sekegong Praja Hita Suara Belah Batu ngunggahang sesolahan sani memurde gayung batu nyeritayang ini kauripan anak-anak ring Belah Batu. Antuk kewagedannya nih batu kebakte ke tengah kotak nganggen batis. Sapesire sani side ngenen kotak inucap mejanten dados Jayanti. Selanturnya nih, Utsawa Paradagong Kebiar anak-anak saking Sanggar Seni Santi Budaya Puri Kanginan, Kelurahan Liligundi sani nyuguhang tabu kreasi anyar, besesuluh-sesuluh sani pinaka sesuluh ring sejeroning ngemit kauripan medasar tri tekarane. Tabu kreasi puniki keripte ngurah agung Reski Restuaji. Wusan tabu kreasi kesolang tari Sweta Pangkaje. Sesolan pemungkas Duta Kabupaten Buleleng inggi punika dolanan membenteng-bentengan sani nyeritayang pelalian anak-anak sani embas ring tengahing Kramo Buleleng ritat kala masan penjajahan. Dolanan inucap metutujon antuk nangiang rasa patriotisme, ngemi tanah leluhur sang limbakang rasa pesikian. Mekekali sesolan sanggar inucap sampun preside ngedautin manah penonton. Anak-anak sani mesola taler gegiras pisan, ritat kala maktayang wirame miwa gerak khas Gong Kebiar, sani pinaka tetamian budaya seni pertunjukan Bali. Gegiras saking penonton antuk ngaksiang taler agang pisan, tios rau saking Gianyar miwa Buleleng, wenten taler kerama umum sani rau ring PKB sani Kelangan. Ya desun ritat kala Duta Gianyar nyolahang tabu kreasi nanganin sabe, nanging nenten ngirangin gegiras penonton antuk ngaksiang sesolahan budaya inucap. Winata Bali TV.